hirap pa, yung kumita ni Matena ng moto masasa. Tapi iyo ko tau tuwa mo masasa na maate, ako may matuho. Aja to hirang yung kumati, besti. Nasang iya jirosas, mahirap kinasabot ate mandaday. Nabi daw. Kenal Nabi daw? Besti? Kenal Nabi daw? Kenal di mana? Oh deh. Masih kan. Urato kamatasi yang makaraka kenal Abu Bakar As-Siddiq nasang kenal sa makaraka hehehehe. Tanya Abu Bakar As-Siddiq itu sa tabu pabu itu. Nasang kenal di mana nasang? Oko kamu leba kau salah dan itu. Akar kaja macerita mul nasab angka pengalamanku ya komol besti. Lo kajo komol masya Allah mita mana hato matua si kande-kande mengaji. Napakai ini dan mengaji masya Allah masrana. Masalah ada pengaji para to paham sa kuloy mo letu na pakai buat jenisa. Agar kami masarane la puto matoy lo natanay makaraka ano pa agar sip na sampai masara ki makoto na sa niga masara makarakawe ko perhatikan ki onangnya pa naku perhatikan mapa je masarata na tulita pakke je itu benete makadatanya je nasa masara yo stase ya minasa no pakke bene ko nasa papan lepas lagi makai ka balancana tahu sekki obesti dito ka ngurane sekki ko sunili mega oh enggak. Tayo ya ko ang kaurane sekyo ko sulili besti ajat taparakai. Milaw tulong nga ajat taparakai. Iya ka pala sas. Pacuru besti. Bayo ko to jambatan he. Jambatan cika Iya. Ko nadapi ni tangana sukan nino. Iya, tapi pa di misalnya daw pagkamaraja pa. Di ka mudah-mudahan orang seke pa. Bakang iya turan seke pa, masulikan ngiti lain na itu. Ito yung ngaji. Di pengadilan agama pa. Tabi. Pengadilan agama, lo kijok-kijok ko to. Iya. Banyak angka perceraian yang terjadi gara-gara apa? Mana ki nasa jauh na usas makar ka mapa ta jauh ala gitu oko pengadilan agama besti masya Allah malolomo pero nanay kasi maga ki nasa melo ka masara siagan ya nak tanah sangang kana telu makarkay halo usaha kangi tapakan jat na so ide nagagapakan jakan nasa magay nasa sikelo dari tapi angka perceraian banyak terjadi gara-gara apa maseki biasa to na dina tapi denang kakasih nampare di ko pembantu ni kasih benena ko boleh. Iya pa nanyaleng idui ko makudui proposal. Opa, maga ka. Pero kalau pasa ako meron mali. Tempe 5 sakbu, akadi 5 sakbu, bale 20 sakbu. Sabi mana ro? 20 sakbu. Naleng iba ini 10 5 sakbu. Padahal 20 ro. Iya na urane seke, di kaga guna-guna na urane seke. Bahkan tabi pa, miladang pagkamaraja, salah satu penyebabnya seorang laki-laki disiksa di alam kubur. Nasabah seke ilokori. Maaf baik. Tabi pa salah satu penyebabnya laki-laki disiksa di alam kubur. Karena laki-laki itu sakit terhadap anak dan istrinya. Ayah kada pudang ngilak kaimu. Ini. Ternyata ya turun seke pale tania manak makna makoko maninangkai. Pada zaman Rasulullah kami menato seke. Uran seke namanya Abu Sufyan. Ir Abu Sufyan bainina mangole ko nabita.
Assalamualaikum. Bainena Abu Sufyan. Maka bainena Abu Sufyan. Assalamualaikum. Maka Nabi Waalaikumsalam. Agak kareba tunduk. Maka ada kareba madecen ya Rasulullah. Agak katamu pelete. Ya Rasulullah. Belum kak makutana. Maka Nabi tahu kami makutana. Nasanya Rasulullah. Wat digaru ya labi nalakayi namudik na pudangnya Rasulullah. Obesti. Maka bainena Abu Sufyan. Dia kata je pak bala okey. Dia lawan ni pedih. Maka ini Abu Sufyan ya Rasulullah, waddi gaya ladina lakayna mude ni pudang. Maka Nabi tak waddi. Habis di waddi ya ladina lakayna mude ni pudang. Ia ko urane se ia kotama ni WCW lo nak coro-coro dompet na besti. Ia ko ang kasi di juta tabe alamui 200 sabu. Tangkalin itu makun re pansa. Na demi macam na melo kinapatu mo ngaji ba makun re tu. Ia ko ang kadui na de. Nakekei mana je. 200 na sabu wala besti. Iya kotala ni 200 sabu mataru ni loko pasae pasa pasangan na te pasa sulili sulili pasar besti lo nakim maliang bale katambagi bale baronagi bale cepagi bakar rica-rica hidang ka di meja makan. Angka ni lisu la sekke mampaloi-loi. Sayang, lope ya. Dan semua isang lope. Sayang, malupu ka. Maka dari bayanina, sayang, angkan itu oko ya se na mejangi. Pura ni ondangi mo pa pasadiangi. Lori na buka la sekke. Oh, bepa pasangan na te Bepa bolu. Lo na buka la sekke. Kanja po bepa. Kanja po depa pakan dia mo sayang Udang ni besti makan me matu kudu ikutci. Tiga suruh ko sekke. Masya Allah. Di caritan orang seke Pak. Jadi tabi'in Pak polisi, salah satu penyebabnya laki-laki disiksa dalam kubur karena seorang laki-laki seke terhadap anak dan istrinya. Ternyata itu caritan orang seke Ibu Obesti. Di nama riga kamu Pak di paterumui caritan orang seke. Iya. Tapi Pak. Maka dari Bapak maaf aja nalai penceramai. Iya tuh biasa Pak ya kuang kata muta bainita tuh biasa makunrai aku ada purang mata dari riolo ngaji riolo. Ya kuang kata mun nalak kaye bainena mata jeung aku ada purang tudang riolo. Mete tudan nagurai bainena. Sayang, pai palamu. Bakre bainena, digo magulo. Nasan ni roka pangika buah kang may pala. May tamata din. Mbom ito ay kula. Weh sayang, kendo ni joy pala me. Kada ke juga magulo. Ih, mapagasirisir na sa barakura na sa ngelo na tawo. Iya na sa kotama kung bukat ulog. Mata yang kumonrin na gordeng nga besti. At tamamu ko karton na ulog. Kebetulan melek temer tamu pengaji. Maka dia tamu pengaji. Amboy tu maka dia bapak. Oh lalang ni Pak. Angka po ba ini nama tayo pengaji monrin na gordeng. Tama yung tamu yang maka hindi gagawin na. Masya.
May kare kasiro tamo mereka ka bola ta aja tayo takato. Let pa makasitene. Masya Allah. Di. Sila malabit ko na niya tumato malabit kong kay hajar. Ito lisus. Jadi alena almarhumai Hajja Sadariyah binti Ali. Masya Allah, ongkang-ongkang kaki di alam barzah. Beliau sudah menikmati kebaikan, beliau sudah menikmati apa yang beliau pernah lakukan di dunia. Iya. Insya Allah Pak, yakin saja. Maka dia kuangkan ke alam barzah. Semua kebaikan yang pernah kita perbuat di dunia, insya Allah nawala ni Allah Ta'ala. Jangankan biumil kiamah. O kumo pikir buru inawala memang ni Allah Ta'ala. Sila malabikun na niya tumato malabikun kay hadir. Itulah sampai kata Allah, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budu. Tidak saya ciptakan jin dan manusia hanya untuk menyembah kepada aku, kata Allah. Bagaimana caranya menyembah kepada Allah? Yakni melaksanakan sholat. Jadi tabe besti ajat ta carebiangi sampajang besti. Iya ko mengaji di radio segera kimas sampajang. Jangan pandang enteng itu waktu sholat, nah jangan. Insya Allah ya kota parakaimu sampajat tak besti kung Allah Ta'ala miluk parakai wi atu-atungan ta'lino makutu para atu-atungan akhirat tak insya Allah. Ustaz, iya najar Ustaz miluk ijar lo mas sampajat lengok ko masigi Ustaz tapi baik mengapai ay mapakere-kere di imangi okur masigi Ustaz maga imangi naswi liwala na jelasin na kumapasang padang Ustaz. Napa iya ko imang Ustaz isekaraga na pausas nagalero mi. Kalimong mo. Di nga ka manas sa besti. Iro na sa pacaw ka Ustaz. Napa aga to di Ustaz. Iya ko masampadang ina para mo je. Manu kong manri baran le Ustaz. Malas sila dai. Iya na jero pacaw kalau masigi Ustaz. Oh iya. Jadi tabe Bapak. Pengurus masigi. Iya. Bagaimana caranya memakmurkan masjid? Tabe ternyata angka apa rahasiana. Iya. Apa rahasiana kumelo ki mega jamaata apa rahasiana masigi ketika ingin memakmurkan masjid. Yang pertama tabe bahkan jaki papacin na masigi. Iya kota pagaji papacin na masigi. Saya yakin mapacing itu masigi. Ipagaji ga papacin na masigi. Pagaji. Papacing itu masigi. Yang kedua, tabi Pak Ban na masigi. Nasabat beda itu Pak Bangi gaji si bawa dek ne gaji. Elok imang kali Pak Bangi gaji. Ya. Elok imang kali Pak Bangi gaji. Allahu Akbar. Igaji. Tapi iya ko Pak Badek naik gaji. Iyo lo yore na iya ban. Ya ampun. Allah. Dek naik gaji. Tapi tau melo lo masampajang mancaji dek na lo masampajang makire-kireng mangkalingi papa. Apalagi ko subuh. Ya subuh pakanya tilaw tapu-tapu na ko subuh. Ay calado, ayo. Minanao. Tau melo lo masampaya mancaji dek na lo masampaya. Makire-kire nasa matelalo ko. Tabi. Jadi ya kumelo itabe hemega jamaah Pak Bang igaji mo ka Pak Bang ko sige. Oh dek ni gaji. Tapi makan jamu ku sading.
Yang ketiga iman na masigi. Sabat beda tu imang ni gaji si bodek ni gaji. Oh beda, mabila si salan. Iya ko imang ni gaji. Nampa je katabirina. Allahu Akbar. Alhamdulillahirabbil alamin. Maka dia jamaah pada masa di kokoki wakah. Wakah. Iya. Aja moja nama bela maka ada Makkah wakah nah. Pada moja sak di kokoki wakah mas sampayang. Tapi koi made nai gaji. Allah. Alhamdulillahi rabbil alamin. Lah, maka dia jamaah be. Lo ya jamaah. Akhirnya jamaah tidak semangat berjamaah. Kemudian seterusnya ya kumelo kimega masigita, kumelo kimakanja mega jamaah masigita, pakanjakiwi interior na masigi. Apa yang dimaksud interior? Pakanjakiwi pendingin na masigi. Iya ko makanja itake na masigi besti. Makanja to jasa di papidading masampaja pa. Iya. Tapi ko mapalah. Turu-turu kasih pusaan apa katok baik. Boleh mau kita mak katok ba malapa Idul Adha kowe? Boleh mau ki? Dia nama senyawa tamita kai rotro. Anu melo mo pa makatok ba pamaji? Na pada monya ko pole ka maputsal. Lihat pola nang ngani wa. Da. Raka alam kamu gaji sini masih gini nasangang kamu ustaz cuma terlambat pa tu. Tabi. Jadi komelo kimanya mapapinadita masampajang pakan japi pendingin na masigi. Insyaallah ia ko makande pendingin na masigi makan jatuh papinadingi beribadah. Ya aku makanja nih papinadingi beribadah maka pasti ada kecenderungan senang untuk selalu beribadah di masjid. Jadi tadi Bapak Ibu sidang jamaah yang dimuliakan Allah. Ajat tacarebean sampai jatah besti. Iya, besti. Hah? Berapa jam? Taparakai sampai jatah bunda. Iya. Nasa nga pa to aja sa se, may talada ninyo masampajan ni si kwakwan na je tutungan niyo Oh, magay, melo ko sogi. Adjama ko besti. Iya to sampajan ngede naman pasogi bunda de. Tapi baraka na sampajan insyaallah. Wat dingin na pa baraka jama-jama ta pungal taala na wat dikisogi. Jangan ngede naman pasogi. Begono carana masampajan wajar ketika sholat tidak memberikan cahaya dalam kehidupan kita masampajan itu ikhlas besti apa yang sangat ada ikhlas apa yang sedih tahu dia ikhlas masampajan mau ni radio na sange asrasi bicawe pale nak kuah asrasi tania asara masih gak besti. Boleh ki boting tete 10. Na pakai mana ni skincare na pakai ni Isabella na pakai ni bulu mata tatongkang tadi aja napita lemangan manjempuk mancaji pagar ayu tete 10 dua mau di radio loro nasakai bubar sisa piboting dengan aku bubar di boting tete 2 meni lisu lo bolana setengah telu nape masampajan loro tama ya serai tete telu mau di radio aja nak siga nasra ini matangah besti setengah naman italo to masampajan loro
Inilah yang dimaksud salah satu ciri-cirinya orang yang tidak ikhlas. Jadi tabihi jagai waktu na sampai nyata. Ikaw itarana sa sinamela kila tinggal tas. Sebelum tapake bulu mata tatongkang besti. Agende memang ni. Jadi begitu tamelo rolong tolo ni masang pajak. Nasa bayam itu na dito masang pajak gara-gara skin. Kalau memang ni majene nampaki mammo deh, tapi tahangi atu karena ia ko angkat pusu deh nasa sampajangnya besti. Ya kumilo kita pawati nasa dari guru tayo. Di Ustaz, cikokon na dipagkalin ang sa itatan na masampajang Wajar ketika sholat tidak memberikan cahaya dalam kehidupan kita, magit masampajang iculik-culik masampajang besti. Kigaya sa culik-culik masampajang ang katuja itu masampajang liwat jak kirona. Allahu Akbar. Sundan. Allah salam. Sembarang nakatik. Wajar ketika sholat tidak memberikan cahaya dalam kehidupan kita. Matanda ni masampajang besti. Ikaw bicara na masampajang sampai duit lah sampajang na. Allahu Akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Amin. Tapi ayah anak kena aja. Apa mulai nak ketak bersapa duit ia menapanya. Assalamualaikum bang kejepa dia wana sadele.